Alright guys, welcome back to another gameplay video. The sipini video man kenang litum thumbnail lo kelang bas tumi sini pon lapen. Pini rupiah game sini li pathi man litum sini dah po. La sipini man kenang li PC game se pathi pini man ke GT Racing 2 the real car experience pujibu. La silaman so a gameplay lo ni li ke use ya car man ke Audi A3 1.8 la so series na si use la silaman so video ke che main judang lang thina. La silaman so video na silang mesen bulatang ke like ite chok lapen. Yang itu mesti sang support dan jenis yang hebat datang ke dislike dan video stamai cau, tapi subscribe lebih beda stamai cau. Yang sih nanti teman support dan tulah datang subscribe dan pindah nasi 2K subscriber paling ala nasi labang kan nanti teman kang nasi 2K subscriber paling lo nasi punya gameplay video bangke pancing macam, tapi 2K subscriber paling yang nanti kan pede ada aja, tapi nili second channel lo, the second channel bangke description lo link dalam nanti teman subscribe dan thalapen ala dah asap revenue bang komchat lang lapen ong iset lang lasi revenue bang nang itum nang papadan tha lasi pinya gameplay video bang le tangching on thina Audi. Okay, finally Audi long bang nang le ya. Okay, let's go guys. Let's go. Even the most experienced drivers find trouble on the Glen Canyon Dam track. It's over 3 kilometers long. Audi. You got this. Wow, let's go. Oh, our look and look awesome guys. Steering long lang thay, steering long lang bigyan na. Keep it up. Oh, glassing hang lang. Oh, let's go. Not a problem. Audi lang dalang guys. Audi lang na pun nila. Okay, nili first time lang ya. Less than I need to repair my car because this is some damage in tire. ये कार थोड़ा डैमेज है guys. टायर पे थोड़ा डैमेज है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा. वैसे guys, let's go gameplay video yang sedang kita mesin belum itu, lawan high aja bahaya ini mana lebih mengalang dan mana. Oh wow, what a beautiful place. Dake, langsung sekilang nih. Oh. What interesting guys. Interesting pingan lo. Pasal game mah guys. Nah itu nggak usah PC dia boleh nggak patut deh. If I do say so myself. Oh. Two laps nearly still. Ye tang mo dam na first. हो क्या हाल है. Okay, finally high chit le. Yeah, hay lo sab vel. Oh, finally high chit le. Your champagne is waiting, kid. But let's keep our eyes on the prize. Okay. Next level bang. Kosone la bang lang dena.
next level bang hai ne la bang lang na. Okay, touch to the continue. 1800. I got 1800 rupees. I mean coin. Tenison Racer Audi A3 1.8 TFSI Quattro S line S315 time mangai 3:15 50 second में जाएगा best lap mangai 1 minute 34 second oh alang lo best laps okay retry try lo la bang next gameplay bang si pathu tu ko next level bang ani okay race akar bang lang met pikan la yo la nang li tum thek lang thai ko Audi balam dalang yo Audi first time lang la so apan logi mana di peram tiam lo stave ke pathu ansi la so kar bang am log lo la si non ma akon next age a level bang ledam thanang la pen la so kar bang asab pian chom na ha kapre color ko la tang lang ni ne Audi ga ke lo thai Audi ba nothing to worry. I need to change. I need to reprint my car. Oh. This is right choice for me. 30